lagi pak, betakon pak pian tahun ini bakurban kah? Rencananya kayak itu pang, udah nailah berjalan sesuai rencana tuh. Bakurban apa pian pak? Kambing kah? Sapi kah? Sampai pindahnya panitia masih gitu mah ada akan kayak itu. Oh kayak itu le pak. Hati-hati lah palah. Kan ada mendengar pak ejar orang kada boleh jar menyewa balik sapi itu di halaman masjid, di tanah lapang, atau di halaman sekolah kada boleh jar pak ay. Iya leh, mak kami tahun kayak itu. Nah, kayak apa nih? Jadi 6 boleh kayak apa jar? Oh, come on. Atau ay lupa nih, 6 boleh itu menyembali sapi itu ya di gulu sapi. Masa menyembali sapi di halaman masjid atau di tanah lapang? Bila paket gulu sapinya mau kali di gulu disembali. Woi lah, apa minta pamiri bahan pengalihan? Mahal lagi mulai kami tenang. Maaf pak lah, begaya aja ulang tadi tuh. Iya.